Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ngithi Afrika asithathe thuba sikubingelele sikwamukele #ikwenzeka podcast ubingelela ulinde kuhle usibongiseni umuntu akakhumalo Dr Life insizwa wanongoma sithi ke sila kwenzeka sikuphathele isiqephu sakhe esisha ceke Menze gemegeme salebuzana indlulo kanjani into ongayithemba uthanda ungayithemba inkuza abanqindi ucijo ontaba ekhonje ngoba safuthi ixanti balihlabani kwezinye amaqedwe zanyankoloza sengiphakathi ngigcwele izindlu kwenzeke #new episode #ke sikuphathele ezimnandi siyafundisa siyanakekela siyakhuthaza ile nto esiyiphethe la siyajabulisa futhi sikwenza konke right namhlanje ngiphethe ke enye insizwa ehlonishwa kakhulu eningizimu Afrika etrendayo edla magalala la ku TikTok kazi ngikuphathele baningizimu Afrika phela kade singekho sigijima ke nokhetho sibuyile manje we are back to square one baba right namhlanje siphethe lapha noMafikizolo Mr Hit umntaka kaMhlongo injobane kaMgabhi eMnambethi la isimlanda khona e150 insizwa yalapha ke wasibhange kanti ke bazomazi ke izintombi nezinsizwa zalapha ke ebusi combine school ila ke insizwa ke aba ethe yacosha khona imfundo kanti ke letsizwa ke ingene kumaskandi ngonyaka ka2019 ngesikhathi seCovid nje ngesikhathi seCovid-19 2019 yangena emculweni uzekhumule ingoma zayo ke ezimnandi ethe yaqhamuka nazo uzophela umcimbi thatha umuntu wami uyaphela umcimbi hamba uye ku YouTube uyayichecka lo ngoma yalensizwe ngiyiphethe namhlanje sabawela ibhinca bese bakhona ethi viva ngesithandwa sami yezinye zengoma ke eyagaba ngazo noma namanje futhi uma uyilandela zinama million ngaliya size yama million Mr Hit nje sishilo nje kanti ke last year December ngcono ungiphi imali nayo futhi yenza kahle kakhulu ezitolo kanti ke esiphethe njengamanje okuyona esithe samfonela samfuna sasamthola sathi woza la Mafikizolo wathi ke ngathi nguye futhi angakhe amagula ngibingelele ngwamukele kwenzeke podcast ababukeli ababukayo njengamanje baba obingelela uMafikizolo Mr Hit awusowoza lapho ibamba lapha futhi ibabe futhi right futhi khamba kahle kodwa ngane yakwethu kuyaphileka kunjani nje ukuduma ayish ukutrenda nje kubuke wena uzophazamisa ama elections ngiyangijabulisa ngiyabonga noma kuyinto esingithanda esithanda ukwenzeka njalo uma ngirelease umsebenzi but nje kuyangijabulisa kakhulu umsebenzi wami ukuthi mangikhiphile abantu bayangamukela manje bengaqhubeka nje siyabonga Njomana kaMgabhi asingene kuyona mfowethu ngiyazi abantu wena ngiyakuzwa ukuthi awulona igagu ngapha emlonyeni elixoxayo uzoxoxa la bekwaze kwenzeke kuyaxoxwa indoda iyakhuluma but asiqale ngomculo ukusibingelele nje mfana omdala ngifuna mina ukuzwa lento makuthiwa ngomaskandi sithi umaskandi ukhona entsheni umaskandi usemnambethi e150 eWashbank hayibo woza lapho mfowethu siphethe Mafikizolo sizwa semnambethi mfaka Mhlongo asambe khehla lapha angisafuni thando mina unokuba ungini uthando angisafuni thando mina unokuba ungini uthando ingcono ngipimali ngokuthanda ngisalufuni ingcono ngipimali ngokuthanda ngisalufuni ungcono ngipimali ngokuthanda ngisalufuni ungcono ngipimali ngokuthanda ngisalufuni angisafuni thando mina unokuba ungini uthando ngcono ngipimali angisafuni thando mina unokuba ungini uthando ngcono ngipimali othandweni ngiphuma khona la ohlaliwe ngami unokuba ungini uthando ngcono ngipimali othandweni ngiphuma khona la ohlaliwe ngami unokuba ungini uthando
khona ungiphe imali angisafuna uthando mina kunokuba ungiphe uthando khona ungiphe imali Ay, suka. Khawula kithi. Wemfowethu. Hayi ngeke mfowethu umculo usemnambeni engathi uthuthile kwezinye indawo. Mfowethu asithathe usibeke ngane yakwethu mntaka baba insizwe ekhule emnambethi ukuthi kunjani ukhule emnambethi kuze kufike ekutheni ungene ke emculweni kaMaskandi siphe nje ngomafika izolo mfowethu ukuthi injomane iqala laphi isuka laphi izingene kumculo kaMaskandi. Engeneni kwami emculweni kaMaskandi nje ngizothatha lelo mfowethu. Kahle umculo mina ngiwazi nje ngesikhathi so umjikijelo. Oh yes, ukujula ukulalela uyena umuntu oke ngajula ngamlalela Ecala ngathanda istyle sakhe yena umuntu engajula ngamlalela ngase ngifikela ngale ke eMnambithi ngingahlala eMnambithi mangifika ke eMnambithi ngafica kukhona insizwe ezisebenzayo sure ake ngikhuluma ngeza ngasekhaya Washbang yes kwakukhona ezisebenzayo so kulezi insizwe ezisebenzayo zayi recorder kwesinye story kuthiwa kukahlathi kwakuyilalela entertainment sure ngifisa ungena e-studio yabo ngihlofa letho ishaka ehlala ngifisa ukuzizwa nami eRedway because ngangibasela ukuthi khona abantu engikwazi ukubezwe eRedway abakhona la endaweni hayi kuye ngicine ngisithola le studio lesi kwahlathi ngiyisixhumane nomfowethu okuyena namanje engisebenza naye sixhumane naye ngiye studio mangifika studio ngihamba nenye insizwe yongifeaturisha ngomini yayo yangasekhaya yes mangifika ke studio isebenze le ndoda ngithola ifeature ebese unjiniya okuyena lo engithi ngisebenza naye kuyimali yes elithanda iphimbo lami nami bese vele ngimshiyela umlayezo othi ngifisa ukwenza ingoma nje eyodwa amandla imali njengamanje anginayo awu madoda awu lucky ethi haya sifake ingoma sobona ngendlela imali hayi ngifake ngempela hayi khale le ethi uzophela umcimbi le trenda ekhale ngeensimbi nje iqala ethi compose yeensimbi nje indoda uyithatha happy hayi sigcina singasayikhokhelanga leyo ngoma ngenxa yokuthi amandlayo wayithokozela wayithanda wajabulela ukusebenza nabantu yena akathi abayimisele njengami so sayi release ake ingoma hayi yathula yatrenda ngasekhaya hayi khaya ke bangincoma nangale ngakubo ke ngconywa impela kufikile mafika izolo hey ngasekhaya nje impela ngaphusha kwaya ngifonele umfowethu abathi ukhuthuza cabanga ukuthi abanye bamazi mana umfondlelani ke noma usho emculweni umfowethu njama usefana nomfowethu yes hayi ecele ukusebenzisa ama sound like ukupromote umsebenzi wakhe uthatheke leyo because in wayekubantu mayithatha lento yenza lapha ku TikTok hayi vele ithi khala nge-instrument abantu nge-sound ukuthi ngibona i-TikTok nami yiqale phansi ingoma cishe kwaku 2020 noma 2021 wena lokho wakhipha ngo2019 oh yes yanyuka ingoma yanyuka yashaya imiliyoni yanyuka yaphinda yashayela ngoba nje manje 2.4 million njengamanje leyo ngoma engaqala ngayo e-studio hawu nemona uNkulunkulu mkhulu kodwa madoda yangena ke lento nasebenza nokhuthuza kwaqhubeka walandela ngezinye ke manje ngalandela ngezinye ngoba ngalandela nge-EP le hamba noViva yes hamba noViva ngalandela nge-EP awunayo lucky cha leyo kuyadla kakhulu yangisebenzela kakhulu yize ngeke kuvezeke okunye ukuthi kwenzakalani kodwa cha yona ngisho ngithi yona EP eyatshengisa abantu ukuthi no ikhona lento ekini ya bangamukela kakhulu so ngemfowethu ke angifuni nje ukuthemeleza ngoba njengamanje mfowethu iSouth Africa ikubhekile njengoba iSouth Africa amehla athe njo uphikisane nokhetho
Mokhunya ngomculi oqobisana noKhet. Thina njengamanje amakhandi ethu asaphazamiseke uKhet. Kodwa nje wafika wangena wathi khaxa. So mfethu ngifuna ukubheka manje ukuthi kule ngoma ke kule album because uyaqala ukhipha album but masibali ingoma zevile kweintathu umntaka baba ezihamba phambili ezithandwa ngabantu kumanje before singena e-studio ngicabanga ukuthi ungaphezulu 100,000 kule nethi ngathi nguye so mfethu uwenzile ama hit ngaphambili but kulokho yini ibihlukile ukungena e-studio uze ukhiphe lo msebenzi omkhulu kangaka o trend ngalolu hlobo kukhona mhlawumbe othi bukushintshe noma oqiniseke ukukha amabhawodi sithanda nje usibeke mfethu uye e-studio uyokhipha lo msebenzi wakho omusha. No, into engibhekile ngomsebenzi wami. Sure. Baye besho ke bethi ngiculela abafazi. Kulo abafazi. Nokubezwa bathi ngiculela abafazi. Sure. Into engithagethile ngane yakwethu. Abantu besifazane bayasupportana. Angeke ngiqamba manga kakhulu. So into ekusebenzelayo ngicabanga ukuthi kumele uyenze. Yeah. Ungayiyeki. Yes. Ungayiyeki noma lingigxeka mhlawumbe lelo bandla elingigxekayo kodwa akukho elingisiza ngakho okuthini abantu besifazane bayasupportana kakhulu ukuba basupportane ngoba kuthiwa ngiculela bona ngabe mhlawumbe umsebenzi wami awuhambi kanje bathi bengigxeka ubuya aqhubeka wona. Yes. Shilo manje wona mfowethu ngexosiphazame wena e-studio ungene neplan lakho lazi ukuthi mina abalandeli bami abaningi noma iningi labantu besifazane abantu besifazane ngaze ngenza ingoma cishe zo6 ngasikhuthuza abafowethu cishe zo6 ingoma nje ezingabantu besifazane kwi-album ngaze ngithi 4 nje mhlawumbe eyebandla ayiba thina kodwa thithi khona le bhingi iyatraina nje nawo mfowethu ucakani mfowethu siyakusupporta nje mfowethu awusizwa kahle. Nina nifuna WhatsApp ingoma nifuna ngo WhatsApp. Nifuna ngo WhatsApp ingoma. Ibandla eliningi nje phela. Yeah. Alingene ibandla umuntu ekubhalele ku WhatsApp. Ihlazo wangifakele album yakho. Yabona ke. Umuntu osifazane kancane. Mayefika lapho ufike ecela ilink. Power. Ufike ecela ilink. So ke insizwa obusebenza naso before ne-studio wathi usebenzisa for khipha le ngoma kusayinto efanayo akushintshile i-studio sishintshile but ubafe ngisebenza naye lo ngilandela yena la kakhona ngiyakhona because uyangazi ukuthi kumele enzeni ukuze kuphuma umafika izolo onje uthandwa abantu asingabafihla asingadle mfowethu sikuphi i-studio khipha kusomfethu singadla abanye amandla amahle umsebenzi omhle ngaka mfowethu i-Heavyweight ise-Pine Town. Oh, Pine Town. Yeah, Kavasham Road. Oh, yeah. Akhona lapho khipha khona umenza. Ikhona ngqo. Hayi ngeke kuyasebenza lenze zona. Kusamele siyithole mfowethu masithola ithuba ngoba kuye kuthiwa mhlawumbe abantu abashaya iginci igcina bengaziwa, abantu abashaya obasket abaziwa. So ikwenza wenzeka kufuna hamba isikhathi sibabheka abantu abanjalo kakhulu nje nge-studio mode Heavyweight sila ePine Town sumakhelana wethu maselathi lesiyana. So kuyomela nisixhumanise nensizwe eyishayayo ehlanganisa i-studio. Siyobona nathi umsebenzi omhle ngake eziwenzela isizwe. Right. Ake sizeke mfowethu ke. Yeah. So ngaya ke studio nawo lo msebenzi hayi sifike siwenze nayo engineer uphinde be uproducer wami siyalekelelana siwenza umsebenzi ubhede umsebenzi isukuze manje sokulalela uthi hayi khona hayi uphansi ukhiye angikhuleki mangicula ngiyeza ukuthi angikhuleki hayi ngimtshele hayi indoda lezi ngoma lezi azisuthi azinawo umfutho zilele hayi ngempela ke naye bese ethi hayi ngizoke ngilalele mayelalela ngempela yezwe uthi hayi akuyona into engaphumela abantu le yes nami ngifonela umphathi sesikhokhile e-studio phathi hey phela uyophinda hayi ngamnankinga umphathi ethi hayi akunanke mawazizwa kahle shona khona shone khona sifika siusebenze umsebenzi ngempela ke uphume njengoba uphumile njengoba wenza kahle nje so mfethu ke sazi ukuthi thina umuntu uma engakhipha ihit wena usakhipha umhlezi ekhipha ama hit Mr Hit imali usunayo mfethu somnandi angifuni phela usunemali mfethu hayi nayo imali
ngiyabamba baba nje phela nami anginayo imali ayikho mngani wami ngisifundo nje ngoba uyinkabi yakwethu yeah sibheke le mali ikakhulukazi mawusene trend njengoba mawuse bantwini yeah nisebenze bafowethu ngoba abanye baba nenhlanhla yokuqhubeka bebe nesikhathi eside bekhona emculweni abanye kuba i-short period ukuthi ikakhulukazi TikTok uyingozi kakhulu abantu ba TikTok badlula not ukuthi everyone but isikhathi siningi awuzinzi so iqisekiseni bafowethu uma ningene kumculo nenza sure bafowethu imali niyayenza if ningayitholi indlela nizahamba bafowethu ukuthola indlela ngoba impilo iyashesha bekucheck shuthi kodwa ke uthi wena ayikho imali babamba beyeke ku TikTok abantu manje endabeni zokuqasha uyaqasheka uyaluma nje mfowethu phela usematheni mfowethu ithi indaba yakho mfowethu ngiyazi ukhiphe mhlawumbe after ukhetho awukwazanga ukusabalala njengabanye ikakhulu njengogatsheni ngogatsheni usabalale kakhulu because of ingoma ayikhiphe ngoDecember so wena kuhamba kanjani endabeni zokuqashwa kuyalunga ngiyanqamba manga ayi kuthukeka lapho nalapho akusiyo into mina ngisetshenzelwa ngoba ngeke into engisizayo engiphila ngawo iwona umculo yibo bantu mabe udlala lapha suke beseka ngiphila ngakho lo iwona ongizama ukungitholela amasente eqashwe nayi so mfowethu batshele mfowethu uya iSouth Africa ikubhekile batshele mfowethu ukuthi available awulumi kakhulu abaphumela obala ikakhulukazi miningi imicimbi emkhulu esibheke kuyona kodwa ngakubona nje azange ube khona kule kakhuzani le angithi lapho ngangingene ngamandla ami yaba la ngithi ngangingene ngamandla ami lapho kwaqashwa nge1,000,000 sengiyakhumbula le umcimbi wendlamlenze wa last year ngiyabonga nje kakhulu kuDukhuzana ukuthi esebenzise le yandlela ngoba futhi ngaba ngingenanga vele futhi wakhokha kodwa indlamlenze wawuthola kodwa ngamasenta awunganela wanela ngasotha Ndlomleze Yathokoza ibandla so mfethu akunenqa mfethu abanye mfethu ukuthi uyatholakala mfethu abangene lapha ku Facebook bakho bangene ku TikTok bakho kuma inbox bacele inamba zakho bacele ingayo yonke indlela abangakuthola ngayo ukuthi bakwazi ukuthi baqashe nenamba zami ngicanti inamba zakho futhi uyifakile nje ku TikTok lapha ngeke ngibona ngathi ikhona banxenxe eqhawula kwethu banxenxe bobhuti abadala abahleli bemcimbi ngokala ngobhuti manje mase kuya ngasemalini asaqala ngentombi imali anazo ziyaphoza kanye bobhuti abadala bahleli bemcimbi umafika izolo lo ngiyazi ukuthi niyamazi nokubona amavideo imicimbi eminingi nandisa ngengoma zami mina ngekho ubona abantu bayajabula akekho kodwa umnikazi wayo ziyadlalwa kusalindelwe elinye iciwe ukuthi lingene stage so ngiyacela leso sikhala ngiyacela angilumi kangaka ngilumi kakhulu angilumi kakhulu mangifikile nje manje ngibizile sizoxoxisana so ngiyacela bafowethu nimbize umafika izolo eze kubantu umafika izolo wabantu ngiyacela nje bafowethu ngicabanga ukuthi mangisho kanjalo ngiqedile nomasipala sewangasekhaya ubeka icala njalo indoda idumile lokizo bakithi abasukume kunjalo abasukume so mfethu ake sithinte omunye umuntu awulona igagu ngapha ekhulumeni yimi igagu ekhulumeni sithintele mfethu umusic sithintele umusic sikuphathele umusic mafika izolo phansi emnambethi wasbank foka mhlongo lo shaya ama hit Mr Hit ziyakhala manje #kwenze ke podcast uyabona lona wamanje ke uyabona lona wamanje ke uyabona lona wamanje ke uyabona lona wamanje ke uyabambo lwami uyabona lona wamanje
uyabona lona wamanje ke nguye ayisa ngathi nguye ubambo lwami iphelo mhlambe nanowena ngasi kodwa eminqono kuyi ngoba jola nane jole nami buye kimi engitshela ukuthi uyangithanda viva ngesithandwa sami viva viva ngesithandwa sami viva ngifuna umenza sizwe balulekile udali kulolu suku namhlanje awuthi wethu uma uyibhinqa awuthi wethu uma uyibhinqa akhuphuka lapho ungangenzi isilimo webhinqa lami yesingamabhinqa thina mina ngibhinqa likaliphile ngidlumswenko nasekhaya kuyadliwa imali yendlala ngithumele ekhaya belale bedlile nabo mina ngibhinqa likaliphile babe ngidlumswenko nasekhaya kuyadliwa Kagubi kaveli yazala imbuzi ekhaya awuthi wethu uma uyibhinqa awuthi wethu uma uyibhinqa akhuphuke lapho ungangenzi isilimo webhinqa lami singamabhinqa thina babe shaya lokuzala mani bese uhleka kancane ukubona ukuthi mayiphi ubonke kuphuka abantu bengathi ayikhola yazi umuntu ayishaya into yakhe kodwa manje uyibona ukuthi hayi yena uyayenza nje kodwa manje uyabothela umuntu akanake nakunaka mfowethu italent elingaka awuthi sikuhlabe ngembuzo ewu3 just 3 questions ningizimu Africa lena ke engahlelelwe imibuzo kodwa ke sifuna ukwazi ukuthi iculo lethu noma ke i-guest yethu noma ke isivakashi sethu suke sesimemile ukuthi sazi ukuthi ngempela ke lizinto lizibona kanjani uma umbuzo kule mthatho ngokukhona ongawazi uyasho cha dlula mfowethu Khumalo siye kolandelayo akuyona inkinga akubulawa umuntu right sengaqala first question are you ready phela ukwazi ukuba igagu emculweni bese ungabe igagu ma questions okay question number 1 kade kusinokhetho ngomhla ka 29 oqala ngomhla ka 27 28 29 then ke ziphumile iphumo nationally kwaphuma lapha number 1 number 1 kube ANC ngo 40 something % kwalandela iDA kwalandela ungajaha ngizana umbuzo the number 3 kwaba umkhonto wesizwe kwaZulu Natal kuhambe kanjani number 2 number 1 cha lalela hayi ngikubalele mina ngithe mina nationally kube iANC okay kwaba iDA kwase kuba iMK then kwaZulu Natal kumi kanjani azu number 1 nje kwaZulu Natal wasibani iMK umkhonto wesizwe number 2 awazi ulandelayo number 3 awazi awusafunda ukuqagela awuthi ngiqagele awuthi ngiqagele akanoba ngiyabhedana kodwa kuzoqagela IFP number 2 number 2 number 3 stay sifuna sithi 1 2 3 ANC shoot uthi 1 iMK 2 IFP 3 iNC ANC ya ngisho njalo athi njamanje ngiyaqagela kodwa 1 nginesho
Uwani umkhonto wesizwe. Uyakwazi umkhonto. Hayi ukwazile. Usekwazile kwaza nje emnambithi bafowethu nizwile. Kunogogo lapha e93 begqoke igiba lapha bedla kamnandi. Bafika bavotela umkhonto lapha. Ahlekani kuzoxhumana. Hey ogogo bakwazi uNatal. Ngiyakutshela wena. Right, mfowethu number 2 ngingokwanongoma mina. Right. Iliphi igama ke elike esehlaliswe ngalo. Njengasemnambithi emnambithi ke sithi ise kwafela ubala sithi ise 150 kwanongoma sithini manje siteketisa phela siteketisa senguteketisela ngithi ngakini mina teketisa nathi ngokwanongoma siyesithini thina ngoma yadlala yakudetha loyo akodwa nakho uyateketiseka nje uyateketiseka nje ngomasi ngisho vela ngishayile ngeke man emnambithi asithi mnambithazi sithe wafela uba yena umnasiqoba siqoba sunongoma uzosiqoba sunongoma emnambithi 150 kwafela ubala ngiyakunika nje mina uzothi nongomasi hey nongoma lo muntu lo asimqasheni ngifuna simlive lesimqashi ezocula ngakithi sifike simtshele ukuthi thina ngizokwazi uze ngoba manje awazi angiyazi kube ngathi kodwa last question ngani wami yabona I want ayinkinga yabona hayi yeah third question the last one ke manje right isaka ke lesi ngiyathemba ukuthi ezikoleni ngiyazi wathi ungigoloza indaba yesikole akuntaba engenaliba akuntaba akekho umuntu ongayazi intaba ya ngiyazi intaba yes futhi ayikho umuntu ongalazi iliba ithoni yes akuntaba engenaliba simnje kanjalo isaka akuntaba engenaliba kusho ukuthini leso saka awukho umuzi ongenathuni akho umuzi ongenathuni ngiyazama yesikole ngagcina grade R ngishilo nje ngagcina grade R simambe ngiyo Mr Hit okay uthi akhondli akho muzi ongenathuni uzama okay mhlawumbe kuyayela khona okay no ningisema Africa sikunika ithuba usiphendule lapha na ke kuma comment ethu usitshele ukuthi iqhawe lakho uMr Hit ngabe ke wahithe wonke laba questions awu3 angazi ke onongomasi kodwa ke let's hope ukuthi ushaye khona but siphenduleke la kuma comments mntaba asibonga kakhulu ngalembuzo u3 kusekhona okunye ngathanda ukusipha khona mfowethu ufuna ukulungisa isimo fast kunesimo esiphuthumayo shosho mfowethu ukulungisa mina ngu-producer yeah mhlambe sengithanga ukuveza nje yes ngu-producer kunabafuthi ababili engisebenza nabo yes but uZwide uKhuthuza oh yes yeah uKhuthuza useyacula ngithi niyakwazi lokho ikhona ingoma ekuya trend nje ikhona ngithi ikhona cishe izikhona impela ziningi kakhulu ngawo futhi lo line yes uZwide yes naye cishe ufuka washaya isezuthu ezambili futhi khona nyaza icula no spirit ngiyayibona le yakhe konene naye khona futhi so ngiyasezinika ama hit nawo semnandi kakhulu ngenzela ukuthi abantu kunabantu abangithanda ngalendlela ukuthi bebona ukuchaphazeka ekusebenzeni kwami noZwide noKhuthuza so ngifuna ukulungisa leyo nto uKhuthuza umfowethu uZwide umfowethu so abantu izinto abayikhulumayo ikakhulukazi abantu abangithandayo abakhathalela umsebenzi wami banalento yokuthi abakuthanda ukubona uKhuthuza mhlambe esebenzisa ingoma zami but ke lokho kuyinto esayikhuluma mina naye bakhala nanokuthi nginike uKhuthuza noZwide ingoma izinto ekanjalo so ngifuna ukulungisa lapho siyasebenza nabafowethu sinama deal mina nabo kwabakutholayo ngiyakuthola nami so ngifuna ukulungisa laba abantu abakhululeke abafowethu siyasebenza nabo ngendlela eright nokubona ama comment abacindezela kakhulu mhlambe nami agcine esengenza kuba ngathi ngiyisilima kangcono ngoba ngiyazuza angisebenzi nje nabo ngodanki ngiyazuza siba ne deal masenza umsebenzi mina nabo kodwa ke kukhombisa ukuthi mfethu
uyinsizwe evulelekile futhi uNkulunkulu ayipha ubuhlakani ukuthi uMr Hit uyayishayela uma fizo lama hit akhe but nabantu osebenzisana nabo hayi ama hit bayawaqhulula ifihla kanti yini ngani yakwethu kanti ufihlaphi wena wethu hambisa phela osithwalisa nathi hayi ngeke nekusise angithwele angithwele umculo iwona ofuna mina yes akumina ofuna wona yeah mangithi ngibheka le uyangicika uyangilandela sesiphetha kabe yeah so namanje ngizovula into thizeni kunama artist engizowabheka amathathu mhlawumbe afisa ukungena e-studio angenamandla ungena e-studio ngizowaproducer ngiwabhalele ingoma nawe ngeza nengoma zayo true yes ngeza nengoma zayo bese siyabonisana ngiwaproduce mina mhlawumbe singawashaya EP womathathu yes yeah ona angaya noma kusiphi studio asifunayo sizoya khona mhlawumbe le ngane le sibe nengxoxo ke sizozenza for ukuthi qhutsheke kuphila because bakhona abantu abashaya igenci kodwa ke abangenawo amandla okungena e-studio naba recorder mhlawumbe aba record e-studio ephansi kakhulu abafisayo ukuya kulezi sisebenza kuzo ngenxa yamandla akawekho so ngizobhekelela ezintweni kanjalo ngiqhubeke ngoba umsebenzi wami into enginokunaka muhle kakhulu la uyiproduce muhle kakhulu yabo mangithatha into yami ngayinika omunye umuntu ufuka ibone isebenza kahle isebenza kahle kakhulu so angifuni nakuya sewavuna yeah but wena kubantu isebenza kakhulu so angifuni ukuyeka lokho because mhlawumbe uNkulunkulu yona into akangipha yona leyo ukuthi ngivuleleke ingabe yami ngana sekushaya ihlobo mfethu yazi akuvamisile mfethu ukuthi phela studio vele kodwa ngisingaphezulu kwabantu abawu5 flash iphela no more lezi igenge no more igenge yimoto nje into oyenzayo engiyithandayo ukuthi asivulelane amathuba kuma nje kwenze kubongayazi but ngithema ngishaya icingo lo ngikuhlupha ngikufuna but ugcina uvulula izandla wafika even ibhizi yakho mfethu ngiyazi ukuthi umuntu uma ekuyipick la khona etrend akhona wonke umuntu emfuna left and right and center akabe satholakala but ukwazile ukuzendlala kukhomisa khona ukukhula nkabi yakwethu lokho uNkulunkulu akugcine kanjalo ukuqhawula kwethu siyakuthobeka kakhulu nathi kwenze podcast sizofisa futhi if ikhona indlela imntaka baba siyofisa nathi ukulekelela if ufuna ama camera ethu uyabona ukuthi inxaxa lapha phambi kwethu if usidinga even nama artist akho uma usuwaphushile ufuna podcast if enza kahle ngeke futhi ngenze kahle makuthi aphethwe isandla sakho sikwazi ukwamema siphinde siwanike another platform ukuthi umsebenzi wabo usabala liyabona kusetshenzwa kanjalo ke mfethu siyabonga kakhulu qhawula kwethu angano minoni kodwa vele usinike inoni lengoma entsha vele usiperformele lapha ngendlela yethu mfowethu sinike sipha izinto zethu zonke othola la kuzona TikTok Facebook ukuze abantu bakwazi ukulandela mntaka baba singazi sibadlela isikhatsi sabo abantu bakithi ku Facebook sure ikhona ipage uMafikizolo only phela uMafikizolo uzoyivelela ku TikTok uMafikizolo futhi yes Instagram angagxili ku WhatsApp ngithola na for ama bookings u073 210 6007 073 210 6007 ngitholakala lapho nje kwamanje lale kwethu kuma nje uthi wena uzozama ukusondeza izinsizwa ezinye nezintokazi ukuthi uyilekelele sipha umyalezo mfowethu izinto zami ayihlangani mfowethu ngiyazama nami ungena e-studio akuhlangani ungiqinise mntaka baba kulezi ikhathi enzima iningizimu Afrika ebhekene nazo zikhukhula noma ngayini but osibhekisele kumaciko abantu abazabalaza njengathi ukuthi noma kungakalungi but kuzolunga njengoba uMafikizolo osethandwa eSouth Africa yonke aqalanga kunjalo nawe ubanga nayo imali yokukhipha ingoma e-studio eqaleni but njengamanje uzolekelela abanye siphe mfethu amazwi nje ukusikhuthaza singababukeli bekwenzeke podcast ilula lento mntaka baba ekhanda ukungalifaka udumo because igenge eningi ijaha udumo into ongayenza nje kwigenge lesaqhamuka esephansi mhlambe kakhulu ukubekezela because kuyenzeka ukhipha umsebenzi wena uzwa ngathi uzokwenzela something ungayenzi it not ukuthi ubhedile isikhathi asikafiki sure so ukulinda nje isikhathi sakho uqhubeke uyithembe into enoyenzayo kuzozokulunga nathi sazethembe emsebenzini wethu njengoba manje sikwisigaba esingconywana nathi asikafiki lesi sisifunayo so bekezela nje entweni yakho uzethembe
uqhubeke nayo ilokho nje ngakudlulisa kuzolunga Hey mfowethu sibonga kakhulu uqhawula kwethu uNkulunkulu omkhulu asivale mfowethu asivale indoda yamadoda sibonge isikhathi sakho ndoda yakwethu sibonge isikhathi sabonke bafowethu esihamba nabo neteam ofike nayo mfowethu sibonga kakhulu bafowethu ikwenze kwenzeka ilutho ngaphandle kwenu nina besilo nawe umbukele ngasekhaya angeke sibe yutho ngaphandle kokubukela kwakho uhamba uye ku YouTube uhamba uye ku Facebook kuzo zonke inkundla zokuxhumana ikwenze kwenzeka is growing very very fast and siyakuthokozela lokho and ukusebenza nabantu abafana noMafikizolo asikufeli phansi siyakujabulela siyasithoba siyajabula sithi kwenzeke khula njengamanje singakushiyi wedwa aka sikushiye nengoma emnandi azokudlalela yona athi ngathi nguye yabona phela lo ngoma leyo kwamina le ingoma zokuthanda angilandela wena qhawula kwethu kodwa hey uyangithatha mani hayi ungayilandeli cause ngifike ngizokushanga ngensimbi iqala yeah xobe ngensimbi bese ngithi wanya kuyi voice and ama lyrics ami showcase ziyakhala azokuwina ngizokuthola ithokozele ngathi nguye lo kwenzeke